Tamo zomi mi pite yom na chata dam kim tek ding inong lamening tunina public voice television zolen voice television pan ina ke kamin na lian hi tunina leitung mun tom mam zomi te ading ina news pol khatong den naming news khatna Myanmar gam lai jang a Sakai division le Magui division Wamsunga Lamzik pi Mengrut te I somkwa percent le khokizom na lampi somgiat percent bang ukna bulu langpang hiam toy zo khakwa khida mi pi ga ka pdf te in kembit zo hi chi in jun kha som ni le khani NUG kumpi press release a tunei uni bong latin pulakhi mi pi ga ka pdf ki phot zo khakwa khit nidangina kyau cha to kidawa tu ina hi le tatjen tapphoi zuina galdo na nasetakin kine zodin mun hita a turni le somni le khat September pan ki pan ungna bulu ngong tat kal kapte tul som de tul nga bang sikhinin tul li le jaget wal liam hi chin enjujin gen hi mi bi kal kap pdf te galvan ding por khat leitomin ki guana pol khat sek tom bol tomin aching ding in NUG in ki vai hom hi galdo na tamna mun tom te a van atam zo kipia ina gal tom na mun te a atom zo kipia hi chin NUG in gen hi tanin dai Mandalay division le khopi te a zong ong na bulu gal kap te om na bul phu ina ki kap na oma kambu phuam a mi pi gal kap te le ukna bulu gal kap te mun khem pewa kidona omina sakain tai le magui tai sunga kidona mehal na mun dang sang na tamzoi hi news ni na Myanmar kambu phuama civil disobedience movement CDM akihel sangse sema te kyang nasep lut kik ding in asap ki khit se sema mimal tul thum le za le som nga le kin hongzo mu hi chi in jun kha som le gok ni pi do press release a SSC te to gen pi pa zomin thun in gen hi to te la ka SAT zathum le som sagi le kwa JAT tul le nga PAT za sagi le som sagi le ni kel hi yang ko om na sep alut ki SAT siama khat i gen na a nek le don ding ham sat na hang to na sep lut ki I hangin lamet lo teng thuak khabek thamlo in nan CDM te tunga khat le khat ong ki en chik sakin ong muang lo dang hi to hi khasum jong tu dong bang ma ang pe nai lo hi chin gen hi to ma bangin nasep alut ki nan CDM se sema te jong aloma gol te na nol khinina kim le pam I mo sakna le gen chen na jong thuak u hi negle don ding bang za takin am sa phial jongin ukna bulu gal kapten vai hom na noya na sem loading atop dong CDM loading achijang om hi NUG Ministry of Education dudia wanji Dr. Su Khai Miu Thon igen na a ukna bulu gal kapte in CDM siasama te samki ga sang ohonu ngim na bulpi in naw pangte pilsit na atat sak loading gam khan to na ding chi te hipeu ma lo zoina thuman lo pia ama ungna akip paisok na ding le tulni le somni le thum kum changena kitel na bolding tua lai muna ka ka kumpi thuni na kichena lamno mu hi a tua ding ena au chou yi yandeya athau ko pyu pi tu wendan wen song mu longan de ka hi zo hi chi lak nuam in an chiamu a hi chi hi Myanmar gambup sangsia sema te ke pol na sajen a tulni le somni le khat lai sin kum siama mi tengli le lang dek tak omin tengni kim CDM lurwa teng khat le som thum kim bang na sep top sakhin hi news thumna currently stay in LA kyukna self determination anga state khat ahi na ding union tungton in lam ding chi thu KNDF in jun kha som ni khat ni na kum zal som li le sagi chin currently national day a lungdam pi na thu pula khi currently mi pi khem pe liang ko kikimin liang ko kikim na abu kim khan to the na ring in
ทุกคนส่งกิจยันตะกินกวางดิงเบกทำลอยนะดินปีอินแซมดิงจีอิน KNDF อินแกนเฮNUG na kareni gam sunga ukna bulu ngong tat gal kap te de loina hang san takena nadau hangin za tang na kong pia u hi chi thu kareni national day a lungdam pi na thu pula khi kam vaya liang ko ki kim le eile e ki ukna self determination federal democracy gam kilam na a kareni mi pi khem pe to NUG ina swa tang na nga dong khut kilen in ma pang khom ni chi in pula ko hi news lina Myanmar gama in le lo nu sia na gal tai dong tua mi 1.2 million wal bang om hi chi na jun kha som ni ne na World Refugee Day tul ni le som ni le ni UNHCR na anunung pen report a gel hi gal kap te in ukna bulu main ting thum wal oma tu in a hi le dong tok gal tai ting get wal bang ki belap hi ukna bulu gal kap te lang pan na hangin kambu pa dong tok gal tai mi pi te nek le don zatui za ha nisim wan zat le pan pi na tom tampi takisamu hi ung chi in sakai magui le karen gam pan dong tok gal tai mi pi te na genu hi dong tok mi pi te ne incha nuam u himat le gal kido na hangena thau pi to kapin ain te u me to ki hal tum sakhin a hi manin kum khat wal bang kam sunga gen thei takin gal ta in ki bu a hi ISP Myanmar te research bol na a PDF EAOS le ung na bulu ngong tat gal kap te kido na tul li le jagok vei wal phakhin ta hi chin jun khani khanin pula ku hi sakai division sung bek a ung na bulu zo kum khat chin khit in ki hal tul som na tul thum le jagel le som li pha hi ti ina data from Myanmar in jun khan ni sagi ni pula ku hi news ngana kaya state ru sum new ne a abe sa jun kha som le ni le som le nga ni ina bek in ni kisu sia hi chi ina khomi ten gen hi jun kha som le ni thi po so khwa a tui phum bek in thau pi in kha ina kisia a jun kha som le nga ni doni khu khwa a ung na bulu ngong tat gal kap te ge phwa sat ina RC bek in le in li ha lu hi chi ina khomi khat in gen hi SSC te thu gen pi pa zomin thon in bang na bang biang na ai zongen suksel le hal sakna om nge lo hi chi in gen nge hi PKPF in jun kha ni khat ni chiang apulang na a kaya state le gal kap te na ukna bulu khit zo me kha som thom le khat dong bek in le biang na kipon na in som ni so sekhin o hi chi he news gukna NUG kumpi na ale galvan mi pi gal kap galvan te mi pi gal kap PDF te tunga guk lak pan khat guka khat bek mi pi gal kap PDF te tunga kiap khin pan hi chi in set to yi taden achet len ne ni pinya wanji u tenle ong ina jun kha som ni le ni press release again he NUG in sumnga na to kizuin galvan le na mi pi gal ka PDF te tunga lim takin puang na le hom na kine in tuni changdong van le na sumbeza ni nang sangin ta khau zo tham hi aum lai van te jong ki puak be lai ding hi chi in ken be hi gu ka khat be ki puak zo pana tua te hangena ni dang sangin ta khau zo tham di hi aum lai van te jong ki puak be lai ding hi chi in gen be hi NUG press secretary team pan uning bong lat i ken na revolution project ding in khasim $10 million kisam in NUG na ai thei bang to sum ki jong hi sumbol na sem ten jong anji ju tunga sia ai kele akhon piak ding ki han thon hi tulai taken ukna bulu ka kapte nei sa yang gonga om in mun le in zuak na panina $7 million le bon zuak na panina $38 million kinga khin zawa tolak panina som kwala nga percent pen mi pi gal kapte ading in ki je khi chin gen hi akisam phone zon na ding ina ngong tat gal kap makai pa nei sa in khat
กิจวักแล่แล้วดิงายังคงข้อสงหากากับห่วงมุนอยนาตัมปีหลักปันนะขัดเซอินะ Spring Revolution Park ดิงอินะ Green Area ขัดบอลดิงอินะจับเตะนาเละปุลักเทนะดิงอินะเก็บไว้หอมดิงฮีนิวสกีนาดองซานซูจีเป็นจุนค่าสอมนิเลนีส่วนลำโปลินตุลายตะกาอาเก็มนามุนปันนีปีดอทองอินะกิปวกฮีจิทูกิจาฮีทูตกิไซทองอินไวไซเตอากิดอทางอินเทโลจิวาSSC ทุเนลำจงอากิดอทางดอนเก่งนาอมโลฮีจุนค่าสอมนิเลทมนีในงานดอลูเวตเอตต่อทูอากิบอลยงเชงเป็นนีปีดอทองอินอทูตยายงทักะทูสิดดิงอุฮีจิทูกิจาฮีนีปีดอทองอินหวังสงาอินทักนิกิลามา President วินเมียนและ State Councilor ดอองซานซูจีเตกุยดิงอินกิลาเมนฮีกาลกับเตอินอุกนาบุลุขิดอากิปันดองซานซูจีมันินทุลุตัมปีโตทูบอลวะกุมซอมและกุมขัดทรงทองเขียวฮีกาลกับเตอินอุกนาบุลุกาลกับเตอินอุกนาอบุลุนีตูนีและซอมนีและขาดกุมFebruary ค่าอากิปันเมียบงดาลัมปีอมดองซานซูจีอินะมันวะตูนีและซอมนีและขาดเอเปลค่าซอมนีและทมนีนะตัวอินปันินะนี่ส่งกิเฮมสักอุเฮตัวมาเสียอินอินกวนปีมีเกียรติแกมขอมัวดองซันซูจีนีปีดอทองอินะทองอินลำอับวักขิดุอากิปันกว่าต่ออมคอมเฮียมจิกิเทโลเฮนีปีดอทองอินเป็นซาบูทูริทองเซบาอมาข้อส่งปั้นไปดิ้งเฮแรงมินิทสอมนิวาลกำลัดนาอมเฮตัวนี้ Public Voice Television ปันเล่Zolan Voice Television ปันนินะของจักสักดิ้งนิวส์ตัวทั้งเห็นแต่ไมค์การละมาที่มุกเก่งนี่ยามนาเจตะปัสยานินทุพังเปเตกตาเฮนอาเมน